Lečenje dugotrajnog COVID-19 sindroma. Sažetak price. Dugotrajni sindrom odnosi se na simptome koji traju 4 ili više nedelja nakon inicijalne COVID-19 infekcije. Internista i kardiolog i urednik dva medicinska časopisa Dr. Peter McCullough govori o potencijalnim tretmanima za dugotrajni sindrom. McCullough koristi aspirin sa punom dozom, 325 mg dnevno, kod skoro svih sa dugim COVID sindromom koji nemaju veliki krvni ugrušak, pored drugih lekova. Bolja alternativa aspirinu su digestivni fibrinolitički enzimi poput lambrokinaze i serapeptaze. Svako ko je imao COVID-19, posebno sa znatnim simptomima, treba da razmisli o uzimanju digestivnih fibrinolitičkih enzima kako bi bio siguran da nema nikakvo zgrušavanje krvi. Alternativa za utvrđivanje da li se zgrušavanje pojavilo je test koji se zove D-dimer, mada može biti skup. FLCCC-ECOVR protokol se može preuzeti i služi kao uputstvo, korak po korak, o tome kako da lečite dugotrajni COVID sindrom ili reakcije od COVID-19 injekcija. Dugi COVID, poznati kao dugotrajni COVID, hronični COVID ili dugotrajni sindrom, odnosi se na simptome koji traju 4 ili više nedelja nakon inicijalne COVID-19 infekcije. Internista i kardiolog Dr. Peter McCullough govori o potencijalnim tretmanima za dugotrajni COVID uključujući i koji testovi mogu biti neophodni i kada da se potraži hitna medicinska nega. Mnogi od simptoma takođe mogu da izgledaju kao oni izazvani COVID-19 vakcinama, a McCullough detaljno opisuje 4 kategorije COVID-19 sindroma povrede pri pelcovanju koje je video u svojoj praksi. Dok svako može da iskusi dugi COVID, oni koji su dovoljno bolesni da budu hospitalizovani na intenzivnoj nezi su najčešće pogođeni. Prema McCulloughu, 50% ove grupe će imati manifestacije dugog COVID sindroma. Dakle, što je neko bolesniji, i što duže traje COVID, veća je verovatnost da će imati dugi COVID sindrom. To je razlog zašto preferiramo rano lečenje. Skraćujemo trajanje simptoma i manje su šanse za dugi COVID sindrom. Uobičajeni simptomi dugog COVID-a. Znaci i simptomi dugog COVID-a, koji traju 4 nedelje ili više nakon što vam je dijagnostikovan COVID-19, uključuju umor, otežano disanje ili smetnje u disanju, kašalj, bolovi u zglobovima, bol u grudima, problemi sa pamćenjem, koncentracijom ili spavanjem, bolovi u mišićima ili glavobolja, brzi ili lupajući otkucaji srca, gubitak mirisa ili ukusa, depresija ili anksioznost, groznica, vrtoglavica pri stajanju, pogoršani simptomi. Nakon fizičkih ili mentalnih aktivnosti ovi simptomi su posledica oštećenja sledećih telesnih sistema: pulmonarni, pluća, imunitet, alergija, mitohondrije, energetski sistem, srce, centralni, periferni nervni sistem. Prema McCulloughu, rad koji je predstavio Dr. Bruce Patterson na Međunarodnom samitu COVID-a u Rimu, od 12. do 14. septembra 2021. godine, pokazao je da se kod pojedinaca koji su imali jaku bolest korone
15 meseci kasnije se jedan segment vršnog proteina može se spasiti iz ljudskih monocita. Dodao je, to znači da je telo bukvalno poprskano virusima i da provodi 15 meseci, praktički, pokušavajući da očisti vršni protein iz naših tkiva. Nije ni čudo što ljudi imaju dugi COVID sindrom. Budite na oprezu na krvne ugruške 90 dana ako ste imali COVID-19. Naročito ako se radi o teškom slučaju, imajte na umu da se krvni ugrušci i srčani problemi, uključujući i srčani udar, mogu javiti 90 dana ili više. Veruje se da ostaci virusa ostaju u nervnom sistemu, plućima, srcu i drugim organima. Ako simptomi uključuju veliki gubitak daha, iskašljavanje krvi, ili bol na jednoj strani kada duboko udahnete. To može biti zbog zakasnele plućne embolije ili krvnog ugruška koji ide na pluća. Videli smo to više puta, rekao je McCullough. U ovom slučaju, McCullough preporučuje CT grudi sa kontrastom i ako se nađe krvni ugrušak, razređivači krvi oralno 3 do 6 meseci. McCullough takođe koristi aspirin sa punom dozom, 325 mg dnevno, kod skoro svih sa dugim COVID sindromom koji nemaju veliki krvni ugrušak, pored drugih lekova. Međutim, bezbednija i verovatno jednako efikasna alternativa aspirinu su digestivni fibrinolitički enzimi poput lambrokinaze i serapeptaze. Možete naizmenično da ih uzimate jednog dana uzmite lambrokinase, a sledećeg uzmite serapeptis jer ćete morati da budete na njemu oko 3 meseca i vremenom možete da razvijete osetljivost na njih. Svi koji su imali COVID-19, posebno sa značajnim simptomima, trebalo bi da razmisle o uzimanju digestivnih fibrinolitičkih enzima kako bi bili sigurni da nemaju nikakvo zgrušavanje. Alternativa za utvrđivanje da li se zgrušavanje javlja je test koji se zove D-dimer, iako može biti skup. D-dimer je proteinski fragment koji telo proizvodi kada se krvni ugrušak rastvori. Obično je neprimetan ili prisutan samo na veoma niskom nivou, ali njegov nivo može značajno porasti kada se telo formira i razbija krvne ugruške. Ako vam je D-dimer test nizak, onda ne morate da uzimate enzime. Isto tako, ako ste imali veoma blag, hladni slučaj COVID-19, verovatno vam enzimi ne trebaju. Pored CT skenera koji isključuje plućnu emboliju ako imate simptome i verovatno D-dimer test. McCullough predlaže test C-reaktivnog proteina, CRP, visoke osetljivosti, koji pokazuje opšti indeks upale. Ipak, imajte na umu njegovu skedecu opasku, ova potraga za krvnim ugrušcima je veoma važna. Video sam više slučajeva gde su krvni ugrušci promakli, ovo je sada skoro svakodnevna pojava, naročito u prvih 90 dana posle COVID-19. Mislim da posle tog perioda progresivno postaje manje verovatno. Srčani problemi i neurološka pojave su česti zapaljenje oko obloga srca, perikarditis, i obloga pluća, pleuritis, takođe mogu da se jave u dugom COVID-u. Virus može da izazove upalu jer vršni protein je u organizmu i izazvao je upalu i, što je važno, to je zaista klinička dijagnoza, rekao je McCullough. On prepisuje steroide i kolhicin.
Antiinflamatorni lek koji se obično koristi za gihte za smanjenje visoke urinske kiseline, u takvim slučajevima postoji realan rizik da se srčani ili moždani udar dogodi bez upozorenja u dugom covidu, pa Mekalaj upozorava one koji se oporavljaju da budu na oprezu. Naročito ako imate stent srca ili karotidnu stenozu. Neurološki sindromi u dugom covidu se takođe javljaju, iako nisu dobro opisani. Simptomi uključuju bolove u zglobovima i mišićima, glavobolje, maglu mozga i tinitus, zvonjava u ušima. Neki ljudi takođe imaju promene u autonomnom nervnom sistemu, kao što su povišen broj otkucaja srca i čulne neuropatije, uključujući utrnulost i slabost u nogama. Dr. Johnson preporučuje korišćenje penastog valjaka na leđima, 3 do 5 puta dnevno, za opuštanje nervnog sistema, kao i za oslobađanje bola u rebrima od kašlja. Mekalaj je imao uspeha u lečenju neuroloških simptoma sa starijim SSR i lekom koji se zove fluvoxamin. Dr. Johnson preporučuje nekoliko suplemenata kao pomoć u izlečenju dugotrajnog covida. Među njima, vitamin C, jer pomaže u smirivanje upala, vitamin D. I za prevenciju i za dugotrajne tretmane glutatione, jer pomaže u smirivanje upalnih procesa, neacetilcistine, neacet, preteča za glutatn. Mekalaj, kao prosvećeni alopatični lekar, prepoznaje ulogu koju dijetetske i integrativne terapije igraju kao pomoć u oporavku od dugotrajnog covida. Kao alopatični lekar, nisam vešt u razumevanju kako se koriste vitamini i suplementi poput naših integrativnih, holističkih i naturopatskih kolega, ali oni su odigrali veliku ulogu u COVID-19. Samo da primetim da je COVID-19 ogroman katabolički soj, gubitak tezine je ogroman. To je takav namet na telo, da treba da izbegavamo šećernu hranu. Kada neko ima akutni COVID-19 i pređe u dugačak COVID, post-COVID sindrom, treba da se klonimo hrane na bazi šećera. Šećer izgleda hrani virus, izgleda da hrani upalne procese. Mekalaj je takođe uputio neke pacijente na kiropraktičare u svojoj oblasti, i primećuje da je dug COVID sindrom, od svih bolesti sa kojima se suočavamo, jedan za kolaborativnu negu. Za integrativnu negu, ima mnogo elemenata u tome. Isto tako, Johnson predlaže kombinaciju fizikalne terapije i vežbanja, ali ne preteranog, kako bi se vratila normalna funkcija vašeg muskuloskeletnog sistema. Podržite zdrav mikrobiom. Istraživanje Dr. Sabine Hazan je pokazalo da vaš mikrobiom igra neverovatnu ulogu u COVID-19. Prema Mekalakhu, ona je shvatila da je jedan od razloga zašto određeni ljudi unutar istog domaćinstva ne razvijaju COVID-19 dok drugi potonu do guse. Imati zdrav rezultat mikrobiom testa je zaštita protiv razvoja COVID-19. Bifidobakterijum je, ističe Mekalov, jedna od glavnih bakterija kao očigledno sredstvo u borbi protiv COVID-19. COVID-19 je očigledno gastrointestinalni sindrom, rekao je on. SARS-CoV-2 se skuplja u nosu i ustima, i dok gutate to se uvodi u vaški trakt. Prema Forbesu, Li Tongzeng, zamenik direktora odeljenja za respiratorne i infektivne bolesti u bolnici Peking UN, naveo je istraživanje da se SARS-CoV-2 duže preživljava u anusu i fekalijama nego u respiratornom traktu. Zbog toga, analni bris može preciznije da otkrije blage ili asimptomatske slučajeve od testa na nos ili grlo. Izbegavati iritante u GI traktu je važno. A Johnson preporučuje da se jede čista hrana sa organskim sastojcima i staklenom flaširanom izvorskom vode, ako je moguće.